Mutino uyu huonekire mathaa ma kiroko riria trela ino iria igukuite itangi ria maguta ma kuruga iguire na goita maguta maria mathererire na gucungirira muingi kumira gutahia. Mungu ameona kilio yetu, kaamua kutunyeshea baraka. Asubuhi gari kakuja imeanguka, na sisi kama wananchi hatujakasirika sana ama tujalia juu hakuna mtu amekufa ama maumivu yenye imeripotiwa ya hali ya juu. Ingawaje tumechota tu mafuta, tumepata baraka mingi sana. Ndigwetigera nemega maguta kona ndona andu magitahana inde ciria gutaha. Muingi wiyumiririe na kindu o giothe kingitahia na gukua maguta ona mari ugwatini wa gutaha maria matukanu na giko kiria kiri mitaro-ini ya gute mai ma mbura. Kindu kiria kioneka kiagwa andu matengeraga matakwenda kumenya wega wakio kana mathara makio, na hau niho riu ndingikiuga njire andu mutino to uyu ngihambe ni mundu akamba karora wega kindu kiu niki nigetha gitigaithie kurehe thina makiri. Maisha ni ngumu. Sasa hii mafuta tungejisaidia nayo. Unga iko juu, mafuta ndio hii, at least tungeuza hata mtungi moja ingine tutumie tupate unga na tukue na mafuta. Na borithi makigeragia kumagiririria na kuruta watho wa kugiria aria matahirie maguta maya, munini wa komanda wa borithi Kikuyu Evans Mose akiuria aria matahete maguta maya kwaga kumahuthira na kuruga, ona uria ungikorwo arugite namo gwitwara thibitari kuona maguta maya matirikiriirie mutaratara wa kurugwo undu mangihuthirwo ni muingi mahuthiro-ini ma kuruga. Mtu ameweza kutumia hii mafuta sababu watu wamekimbilia wamechota hii mafuta mali imepitia kwa mtaro waenda kuchotea mbali. Ningependa kama iko mtu yoyote ambaye ametumia mafuta aweze kwenda hospitali aweze kuangaliwa, sababu akikaa anaweza kuwa maisha yake inakuwa ni hatarini. Ni gukuire ihinda borithi kuhota kweheria rori ino barabara-ini kuria icokire kugucio na kuhingura barabara iria kwa ihinda riu kuma na muhatikano munene. Handu-ini ha Inooro TV kuma Gitaru Kabete kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki.